tutuse wano kusawa 12 mutufu kikanga bakitumaze mu amani wetutuse wano twagainenga mutufu emirambo ena edyabana babiri omusada n'omukazi nga basirire omusada yayire yagwira kyamwoyo yagalamirira mutufu twawa mu amani ayenga kirogolerezebwa nga ntimbu yafuna muka musada so tulogoza nti kozi eyo yavire nti omusada yanonenkereza mukazi gwe yaida yamutusako obutemo obwo so kyalolerezebwa nti oba yamukubye kalifomu kuba abantu okuya munumba bona ne babanga tibasobere kwenyenya bafulume oba bakube biji bafulume loze banga yabakubye kalifomu yabayugirira amafuta bafa basirira bawawo ere mirambe esatu baditwaire bunole ezali omukazi n'abaana balaba biri ibavwa igombola lye budumba so guno gwa ife gusigaza na biyoboya era tujjo kuzika omulungi ali kwa media nga oli kubona mbera ya kikangabwa mbera ya malira mbera ya kinogogo eno mu bitundu ebya district ena mutumba nga obwiro bukeso na kulwalero omuntu owomutima omubi omutima ogweiko yalumbya amaka yata kunumba omuliro yaje kumaka omuliro abantu batandika kugaiga ngabona semaka abamwene maka ni mukyala we n'abaana babiri bona bambe bafiirewo omuliro gwabo chicha ekikanga wako kino kigwire ku kyalo ky'ebuyoboya amwigombola eri ebulange deberenga sala 7-8 edobwire abataka bafuna amawulire nga eriyo enumba ya mutame munaibwe ayitibwa mukisa azimafes egemye omuliro wabula bajiro okutukayo nga enumba eyire yaya era nga abantu abaire bona munumba bambi abafiremu mukisa ono abaire nga amaze ibanga nga wanga era oni mukyala we era omukyala abaire nga alina abaana babiri nga bana abaana yaida nabo tibabe yava nabo owaibwe yaida nabo bambi mu bufumbo owa mukisa kikali kutegereka nsonga yene evuire kwa abantu bano kuba okyomuliro n'olyo nani mwene akoze kino wabula kiri kuteberezebwanga nti omukyalo ono mukyala mukisa bono buberenga n'obufumbo obwokubiri nga myaka nga 3 enuma eri obufumbo buyasookamu mu bitundu ebyebukoli ebugiri era nga abataka batukobye mbweyo ebukoli mbuyazalayo okunomwana wabula nga mwidi ebyalero bisoboka nga tibyatambula bulungi yava obukoli idaya yagana mwine mukisa batandika ekintu kyaibwe era wano babairewo okwaibanga myaka 2-3 wabula ekyembi baberenga bakali kufunako ku mwana mukisa abaire akali kuzalako ku mukyala ge mwana era nga tukitegere ku nti bana abaana abandi ab'omukyala mukyala mbwa abaire nga yabatola waibwe abaire nga mu bitundu bya butaleja eyo ebudumba omwidiyo bulungi ngobise kujalajja eriyo kitundu bakyeta butaleja eyo sebe kubanga omukyala yavuira obwire obukiro bwa leero kikanga bakigwire ku kyalo kyaife nga abantu bana bayire munumba mubaire mu omusada n'abaana babiri owundi abere wa myaka 8 owundi wa 9 omusada abere wa myaka 25 mugande we ajira kusituka obwire obwa leero kusaawa 7 nga libone enumba eri kuwera munani munda okusituka okuba olwiji aloza ati gabafulumemu ayinga bona bayire bafuiriremu batandika okuba engoma abantu besoloza abantu bagera ekikanga bwe ekyo kitugaire kuna kuwala ino ku kyalo kyaife era tusalirwa ino sawe dobwire tubaite oli maka buli omonga bwali kubaire bwire twawulira engoma twawulira kerere kujja okulumuka okuyida wano ku kyalo kuno nga twagana obuzibu obuli ku kyalo ng'enumba eyire ng'abantu bana abafiirire mu nnomba bona nga bafiirire omwo balimu omusada balimu omukazi balimu n'abaana babiri aye nga bona bafiire basiirire era ng'ennomba ewoirewo yona tewano okujja okweringalingamu okunonenkereza nga bwene obuzibu tetubona kubanga famire tetuyinza kubolowokeza ku nsonga oti neno aye nga mukulowolereza nga tulowooza nti oba oli awo omukazi gwe yafuna ye yava kuba mukazi yali mukamusada
so awo nagaleyo okulowoleza kwaife nti ayinza okuba nga musaada yanonenkeriza mukazi we yatuuka yakola ekikolwa nga ekyo kityo. bawulira ku pikipiki obwire mo babaire mu bitundu ebindi nga kuyitala engana lwobwene abakobye nti bawulireku ku pikipiki obwire ng'eri mukaida ku saidi eno mu kiseera kitontono kiti ate kabe yamala yairayo era ngairayo speed so mu bintu ng'ebyo kuba kunonenkeza tusuubira nti awo nagayinza okuba nga gaviira obuzibu obayisa abantu abo bonabona. kikolwa okuba nti oba oli awo eriyo omuntu eiri nakola ekikolwa kino obwire nga gotimuliro buliro nti obanumba yabaire mu omuliro gwagaiga gwagema nti oba kiri kutebereza nga luno olukojasi lwakolebwa bukolebwe muntu. Enumba eno yoli kubona wano eyayire ebaire nga bagiserekesa bitoko mubidi bulungi aisubye inene era wabula abantu bali kwewunya engeri ekitoko kino ekyagemye mu omuliro ate nga amaadi igulaawo gagwire kuko gabaire amangi eno gagwire era nga ebitoko byabaire nga bibolu era nga abataka balobya kugana amaadi agakubye nga ekitoko okibanga kyerere ezangere kyabaire oba olyanga kisobola okugaiga kyagama kiti wabula balitebeza okuba nti omuntu yakoze ekikolwa kino yandibanga yeidye ni petroli amafuta yeda yasoka yayokya abantu yayokya n'enumba deni yagaiga kuba ekitoko kiyire kyaya bajira okuuna kuncho nga aliwo jasi mugeno oguliwo lufu nga luliwo. Ngawe nkobeire nti abatakola oluvannyuma lw'okutegeera nti mukisa ni famire ye babo kicho omuliro bafiira mu numba bakubye engoma yagwanga muje batandika okunoonyanoonyako wabula ngesa kibali kubona oluvannyuma bategeeza ku poliisi eyebulange ni poliisi yena Mutumba era nga poliisi egiira okutuuka ngeza kikyusiremu nga mukisa n'abantu be bambi bafuye. Ekigakabanga kino kyaliwo ira nga tukaali bato aye kino kiswiseewo kubanga okufiirwa abantu abana omulundi omulala kintu kizito ino ekitetagisa nakuwulira mu bulamu bw'ensi eno. Kale toma naye kusinzira ku yali badde mu oba eziko ngeri mu natani kubuuza nti abaire yafumbirwa akula batuko batiko yali yafumbirwa kuna wansonga bwayo yaje budada bwe yakyama so abakazi mukutyama ndidi nti tatyamira mu awerere atekwa okubaawo asobola omwogereza so bw'abanga alina kyeyamubona mu lwisi oluvannyuma bw'abaawo n'ajja n'afumbirwa ayinza okusigala eri yabasigala nga bakaanonenkereza omuntu oyo so bw'abona nga lwisi so tujja kugemagana n'ab'ebitongole boona era tusaba webanga eriyo information gye bali kunoona oba kye bali buuliriza tugemagane nabo tuyambe ekintu ngoti n'ekyo kubanga kirina yagikoze so tulina otegeera waali era tumufune andidi nti kikanga bakyamaana okusinza bwaba twinonoire n'empisa d'omwana n'obuntu bulamu bwe liri nti ekyalo kyona kyona kiri ku bunkenke ate bali mu kunulwa kw'amaani ife nga ofisi ya president twenda kutuusa okusaasira okwo aye twenda nakubasuubiza nti tujja kugemagana n'ebitongole byona era tunonereze ife nga gavumenti ya NRM tuyidi nti titusobola kulemwa kutegeera ekintu wekiviire era twenda kubasuubiza mu kiseera ekyali kiwanvu tudaba nga tumaze otegeera amazima era twide sharing nabo report aye tusaba bwe batuukirirwa okubabuuza amawulire gona babenga basobola otuyambako tubenga tusobola okukomya omuze n'ekintu ekyo obutayira mu kweyongera kubaawo mu district yaife. Bana badisinga akwira ebyokwerinda mu district olina nteeka ki oli kujja okuvaayo nayo kwongera okunyweza ebyokwerinda okusomesa abataka okubona nga oba oliawo ebikolwa bino
bikendera mu bigoba na Mutumba ebyo abantu okuyita omuntu nga yajangeza muko byona tulini program ya community policing already yetu bali tulikola ku magombola agambi tuli kujja kuira ni team yona ya security n'aba police tuongere okwogera tuli kwenda kuizamani mu LC1 ne obukiiko bwe ate tubenga tuwulizigania ni tuteo nembere ya neighborhood watch tubenga buli muntu asobola okubanga asobola okwirukira mwine mukaseera akatali kawanvu so mukiseera ekitali kinene tujja kuyira Bulange tukuba olukiiko then we are possible tuyikeko ni mu byalo ayenga ensonga ngoti neno already tuli in touch n'aba detectives aba team yaife tujja kuongera kufuna kwa maana okuva kulia then tugemagane ne abakulu ba polisi ni office ya diso tunonereze ekintu kino paka ku nkomerero yakyo kawe nkobaire omuntu akali kutegereka yalumbye family y'abantu bana yabakuma ku omuliro bateta ngali kubona bateta we batulika paka ebafuire era dabisa wanga munana abataka bakitegeranga eriyo abavu okwokebwa omuliro bambi bajiro kutoka wanonge mirambe ena jiri munumba wano wa mami mukisa azi surface so tuligano ni sente bo wekyala tukobere kumbere no chairman esebo amubizibu eno tuli eno so tukobere kuku mubitegera mutyanga abakulembeze amanyi nani kyakwise Yakubu Chairperson wa LC1 kyalo bacheta Kibale okuva mu luko gw'empumire Gombola lye Bulange dibaire saa 8 nga bujja kucha mutaka yankubire isimu yankoba ati chairman enumba ya Mukiseyire amangu n'embiro njiro kutuuka nga enumba kitufeko zekyeyire amangu n'embiro twatandika okukuba mukidi ndi wanene engoma ibakubanga libire wekizibu tatanta engoma eyo yakubwa ino amangu n'embiro nakubira OC station we Bulange okumutegeeza obuzibu obugwire mu kyalo kyange OC yankoba ati ndi mulivu nzira waye report kanjigereze RDC age naawo abataka bekunganya bebakunganikiza twafune pipi china twalumuka ku polisi wetulumuka ku polisi twavwayo ni polisi Kangalu polisi yena Mutumba era nga tukulembeirwa OC station yatuuka ku site watuse ku site yabona nga kituufa abantu bayire bana mukisazi mafwesi ni mukyala we n'abaana babiri so tuwe kukifana ky'abantu tujje mpola we mwingire munda emirambo gibere gitya mule okusinzira ku bantu bane endoki yaye bayo kyeyibwamu abantu bano babayalala omukazi n'omusaada nga bali mu kifo kirala n'abaana bona batendwike nga bali mu kifo kirala ezira ko bantu babagagaine kuku nti babagagaine kungo omuntu ali kulumuka ekintu kirikola ki ekiri kumwocha so ekyo twabanga tufunye okutya okwamaani eno era twafuna ekikangabwa ekyamaani eno so ebibuzo bingi yesebo tomane obuli awo ababyokwerinda nimwe abakulembeze mujja kutuyamba okubiramu enumba eno ebirenga yazimbisa kitoko yesebo ebitoko aya ate nakulina amaadi gaboneka nga gagwire koko yesebo kiraga lwatu nti amaadi gasobola okuba nga gafuyefuyeku nga ekitooka ekyo tokikuma ku bukume nikiyakirawo nikiwaawo kityo so tukobe nti oba oliawo neyakoze ekyamu kinasoboka nga yakolesa bamafuta obanga yeyambisisaako ekintu ekindi ekyayanguyira ebitooko bino okugema okusinziira ku bwe natuuse ng'omuliro guli kugeiga kuba oludi lwagwire ku saawa awo ti 12 ku ndala lwabake lukyeire kusinziira ku kiseera kyenatuuse ku omuliro guli kugeiga kiraga nti kiboneka nti okwokya bayinza okuba bakozesa petroli kusinziira ku kitooko supiidi yabaye nga kirikola ki nga kiri kuyamu era twafunye okwewuunya abantu bano twalowooza babakubye kalifomu memale kuba mpagano ndowooza nti wowulire ekisusu osobola okwesambula kukwaye okusinziira ku mbeera ey'abafu bano ezira kiraga nti oba besambwire kuku oba bakuba babaire mu kifo kitya kifo kirala tuwabaire nti oba kulwanagana abbe yesebo so twendo tukobere kuku yesebo omutaka ono oberenga eliyo ensonga de bakuleterako oba oli awo ngeri eyo kiberenga kinigeni yakati kantwalira amateeka mu ngalo omutaka ono okusinziira ku ibanga lyemaze nga ndi mukulembeze tibaletanga ku mwerosi nti oba yaziza omusango
taidanga kumwero si yange nti oba yali ase oba yenda mukagundi oba muivi emirimu gyona n'abaire omusaada mu kyalo nga kwegamba azira kizibu kyona tali aka niwo omuwa omulimo akola iwe mwene bw'otegeera nti akoze wamusasula akasente abaire nga tino omuntu omukyamu mu kyalo muno. Okay, tuwulire koko nti oba oli awo omukyalo ono mukyala we abeere nga alina iramu yasooka eri ye Lwebukooli abakwambu yazaalayo okuyavaayo era nga bataka baliko bambu eriyo ku byalo ebiri naine mubawulire ku kwepikipiki esaawa edo yebatebeeza nga batebeeza nti oba oli awo omulabe yakoze kino yeedire ku pikipiki saaga abwire yamala yagolola. Ekyo kyogera kuki? Tida kukiga kubukakafu kuba tyabwoineku omukyala yafumbirwako oluyi. Omukyalo ono tubuuziza abantu be batukoba nti yali afumbirwako na wansonga yazaalayo omwana mulala. Bwavaawo yaire ebunole ebudumba yatyama ebudaadaabwe. Bwatyama ebudaadaabwe nsuubira n'okubonagana ni mwami Mukisazi Mafwesi ono. Bwabonagaye ni mwami Mukisazi Mafwesi abakuwana olwisi wiiki ebunole yabaayo omwezi. Abakuwana wiiki ebunole yabaayo omwezi. So ife okulowooleza twalowooza tuti oba tomana nti mukuba omwezi gwa malaria eyinza okuba nga oba bali yakolayo mukenkede ogwayinza okuba nga oba lwisi n'ogwaviire ku ensonga eno. Olwisi tusobola okulinayo lwisi eri abakazi abaguma babikola yabawamu enaku yabagabanyamu omwezi yabakwena omwezi yajjako wagundi olowooza nti yajja kulima ng'ali ere. So byona ekirungi nti ab'obuyinza baidye poliisi eidye bakwonakona ddala esaidi gano baida kunonenkeza babe nga batukobera kyene ekyabeerewo nani yakoze kino era n'ensonga. So tukobere nga ekyalo ntekatidde mulinaddo nga muyambako ku famire ng'ekyalo okusinziira ku kikanga bwekibairewo kuba tutyaime wano ng'ekyalo twabanga tulowooziza amagezi ag'okuba nti be okusinziira ku kikolwa kino ekyakoleibwa katufune kamera eide etangaaze ayo oluvannyuma abakugu batukoba nti abantu bano engeri yebazira mu maiso kamera tesobole kutangaaza kuzuula muntu oyo yakoze kintu kino aye nga abataka tulina obunakuwavu bw'amaani ino era n'esaaga eno tuva kukola nga bwe kisoboka banaife ab'ebudumba baidye n'embeera baire tinungi aye twabaisaaisanya era baikiriza batukoba nti bali kujja kuziika abantu baabwe abasatu kuba abaana abo babaire ba budumba n'omukyalo oyo abaire wa budumba ebutaleja n'abaire tazaalangawo ku mwana yenna era bwe tuyikirizaganya nabo babeeda emirambo gyabwe esatu basobola okugolola nagyo ife batulekera ogwa ife era twena tuli mu nteekateeka yakwenda kuziika mwami Mukisazi Mafwesi eyafunibwako obuzibu obw'okwokyererwa mu nnumba. Okay. Kale tuira gavumenti ng'eyamba abantu abafuna okwongera ku ekyo tuli kwekubirira enduulu nze nga Chairman si wanu n'abataka bange ku kyalo kino ekyabuyoboya Kibale Buyoboya okutwaliza n'omuluko gw'empuumiro n'eigombo ery'ebulange ne disitulikiti ey'e Namutumba tuli kusaba abagabiriza ab'obuyambi Mukisazi Mafwesi n'abaire ayambaku mama we kuba mama we abaire na mwandu yafuirwa omusaada n'abaire nga ayambaku so ge tusabira ab'obuyambi nti mutulumuukirire olw'okusinziira ku buzibu obuliwo kuba ali ni kamule kwakasigairewo aye keno nakenda obuyambi bw'okujja ku isomero awe tuli kusabira ebitongole by'obuyambi nti bituyambe bitugemereku ku nsonga eno. Neyanza sebo munamawulire olw'omulimu omukulu guno gwosoboire okuboneka nti oida okutukolamu n'okufuna ebirowoozo byaife okubyongera yeitale aye tusaba oyongere okusansanya amawulire gano ku rediyo edisigaire tina kindi ngaye twena oli kutulwanira okuboneka nti tufuna obuyambi okusinziira ku bw'otuuse ku siini waabona embeera eriwo waabona abantu baife abayiire waabona ni maama woono afuire embeera yalimu tusaba nti yongera okuboneka nti otuwa obuyambi okusansanya amawulire gano tina kindi ababyobuyambi basobola okuboneka nti batugemerako. Tuyanza Chairman oyo ni ssentebe ow'ekyalo kyona Buyoboya okuva watandikira paka wakanga maserengeta n'amanina wona ni Chairman owebale kansubire nti ekisanda era okayenda oba oli kuwumula ekisanda abantu n'abagaba baba nga bakampulirira mu mirembe mbasaba banongere baba nga tibakampulirira mu mirembe basobola okuba ati komaawo tibakusakeerere kale Chairman mujjala muzeeyi Chairman mujjala muzeeyi awaita omuntu oba oli awo iwe oba ofunyemu okikoze kino aye mu maiso ga Katonda oba okoze omusango kuba
ezaina buyinza kumwina okutawo Katonda yabwesigaliza so twidi yakikoze saya yona Katonda kujja kumuvaamu ne lutabe lwaleero baido aitudinga omusayo gw'abantu bano abana abantu abakulu takuna abana abato ife twidi bwidi nti omuntu ono wendo gira naso kubanga obo lyawo nense etansi okumukenderako engani yali takategeerayo emirembe gitansi okumuwaako so ife just bambi tusabusaba ga police ejiwa maiso bambi n'ogwayo okubona nga yamba ku abantu ba family ya Mukisa okufuna obwenkanya okuzuula yakuza kino ekyo Mukisa ni family ye bambi n'abaana batabazira musango ndi yazidi olisigira abakali ku subscribe ya police go ahead and subscribe, like and share our videos.